Di Amplas ini kejadiannya, Pak. Jadi ada ibu-ibu, Bang, beca ke diski. Saking malu dia bilang nggak tahu jalan. Oke, kasih tahu jalannya ya. Oke, dia kasih tahu. Belok kanan, dok. Belok kiri. Banyak kali nih belokan, Bu. Kok nggak sampai-sampai? Bentar lagi 5 belokan lagi baru kita sampai. Udah sampai lah diski. Dibayar ongkos 50.000. Menangis tukang becak nih. Menangis. Ditambah 25.000 lagi. Menangis, makin menangis, ditambah 25.000 lagi, jadi 100.000. Main-main tanah dia jungkir balik. Terakhir dia inilah hak tinggi kan ditampar, diam dia. Kok gila, orang narik becak 100.000 udah syukur-syukur. Bu, bukan sekarang, bukan apa Bu, kata. Bukan yang kutangisi, bukan uang ibu. Aku tak tahu jalan pulang sekarang. Hidup di gumine, jalanin seenune bisa minahen, peberikin ngabe orte kememai, jejeh tiang teken karme pediri, enggalang jani orang, apa pebesene kau gendingan, kesempatan jani apang tu sinta kabur. Hingga me braye ajak mekejang, mai barengin jedewe tiang, ajak ke bareng mecekeran, bibur diri kangguang aketritan, ngibur diri kangguang aketritan. Depati setate kasakisi, kadang mekejang anak kepatu, apang mangian aluma ulehan, menepin sekuang merah jang menyame. Jelek melah hidup di bumi ini, jalanin seenun bisa minehin, peberikin ngane tidong, jejeh tiang teken karme pedidi. Enggalang jani orang, apa pebesene kau gendingan, kesempatan jani menghibur, kewale apang tu singkan kita kabur. Nyame braye ajang me kejang, mai barengin jetewe dian, ajak bareng me cekeran, ngibur diri kangguang aketritan. Jelek melah hidup di gumine, jalanin seenune bisa minahin, peberikin gabe orte kememai, jejeh tiang teken karme pedidi. Aduh, aduh, konten karwana anak sakit. Aduh, nyenawang man kejutan. Aduh, aduh, ini itu aduh, sujatin nenek buduh. Sujatin nenek buduh. Enggalang orang jani, apa pebesene dini, sekonden iraga mati, apang tu singnya kita ti, depati kasa kisiri pisade,
Besene kau gendingan, kesempatan jani menghibur diri. Kewale apang tu sing tak kabur. Jelek melah hidup di bumi ne, jalanin seenune bisa minahin. Peberikin be orte kememai, tiang jejeh tegen karme pediri. Nyame braye ajak mekejang, mai barengin jedewe tiang. Ajak ke bareng mecekeran, ngibur diri gangguan akejitan. Jelek malah hidup di gumine, jalanin seenune bisa minahen. Peberikin ngabe orte kememai, jejeh tiang teken karme pediri. Enggalang jani orang, apa pebesene kau gendingan. Kesempatan jani maan gibur, kewale apang tu sinta kabur. Nyame braye ajak mekejang, mai barengin jedewe tiang. Ajak ke bareng mecekeran, bibur diri gangguan aketritan. Gangguan aketritan. Kesempatan janiman menghibur, kewale apang tu sing tak kabur. Jelek melah hidup di gumine, jalanin seenune bisa minehin. Pebediking abe orte kememai, tiang jeje teken karme pedidi. Nyame braye ajak mekejang, mai parengin jedewe tiang. Ajak ke dini bareng-bareng, mecekeran menghibur diri. Jelek melah hidup di gumine, jalanin seenune bisa minehin. Pebedikin abe orte kememai, jejeh teken karme pedidi. Enggalang jani orang, apa pebesene kau gendingan. Kesempatan jani menghibur diri, kewale apang tu sing tak kabur. Jelek melah hidup di gumine, jalanin seenune bisa minehin. Pebedikin ngabe orte kememai, jejeh teken karme pedidi. Nyame braye ajak mekejang, Nyame braye ajak mekejang, mai barengin jedewe tiang. Ajak ke bareng mecekeran, ngibur diri gangguan aketritan. Nyame braye ajak mekejang, mai barengin jedewe tiang. Ajak ke bareng mecekeran, ngibur diri gangguan aketritan. ngibur diri gangguan aketritan.
idui